Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Loko Mayengani the president va tiyisisa leswaku va titsarisele tidyondzo ta honors eYunivhesiti ya Joni. Ku na nkandziyiso lowu nga jikajika ka swiyenge swa mabulu laha xiyimbeleri Loko Mayengani the president a va karhi va nghena eYunivhesiti ya Joni ku nga UJ. Naswona ku na nkandziyiso lowu jikajikeke ka swiyenge swa mabulu laha Loko Mayengani the president a va vulavula enkosini wa buti wa vona ku nga buti Jonas. Va tiyisisi ku vula marito ya leswaku va titsarisele tidyondzo ta honors eYunivhesiti ya Joni. Hi ta tsundzuka leswaku Loko Mayengani the president va endle tidyondzo ta vona ta public management and governance eYunivhesiti ya Joni. Naswona eka lembe leri nga hundza ku nga lembe ra 2022 va hava xerile gawini ra tidyondzo ta public management and governance eYunivhesiti ya Joni. Se vele ku yiseni emahlweni tidyondzo eYunivhesiti ya Joni. Phela vulavula xilungu na degree titele ngopfu ende sweswi ni register honors. Access granted. Oh, access granted, ne? Ile Okay. Xivavuri xi china nxava lowu. Oh no, you're right. Access granted. Leswi hela ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.